Phinde nginamukele ngenza ukuthi kuyona-ke i-channel lana-ke bafowethu ngiphathela udaba oluthinta-ke laphana-ke umlingisi uSelomake Kancube nomkakhe-ke laphana-ke njengoba nibabona bemile uPearl Mbewe. Lana-ke kuthiwa-ke kunabantu asebenqunyelwe-ke ugwayi katiki abashicileli-ke inkanyeka kahle kahle ngokuthi-ke babhale izindaba-ke ezingamampunge ngomlingisi lo waya esinivezele yena. Yabo uqhubeka kodwa nalo lolu daba-ke kuthiwa-ke ithi ngabankulu ingabe isazekelwa lokhu kulandela-ke ukuvela-ke kwestatimende laphana-ke esikhishwe umlingisi-ke osemkantshubomvu-ke uSelomake Kancube osabise ngokusasazela-ke unkosikazi wakhe-ke uPearl Mbewe ngezikadalawane ngoba-ke emsola mbeka-ke engcupheni yokusuleleka-ke ngegciwane laphana-ke layo ingculazi. Lolu daba-ke kuthiwa-ke lushiye abaningi bebambe ongezansi luvele-ke emaphephandabeni noma-ke ephephandabeni langesonto-ke lana-ke iSunday World eshicilela-ke ukuthi-ke le ntokazi-ke isola umyeni wayo ngokubeka impilo yayo-ke engcupheni-ke ngokuthola-ke lesi sifo ngesikhathi-ke bezama-ke ukuthola ingane. Kuthiwa-ke laba besebezame kahle kaningi ukuthola-ke ingane kodwa-ke kungalungi banquma-ke ukuya kudokotela-ke oyi-gynecologist laphana-ke owaphakamisa ukuthi-ke abahlolwe-ke bobabili ukuze-ke kubonakala ukuthi-ke yini imbangela-ke yokuhluleka kwabo ukuthola-ke izingane. Ukuhlola-ke kwabo kuhlanganisa-ke ukuhlolwa-ke negciwane-ke lesandulela ngculazi ngamanyamazi-ke i-HIV. Yilapho-ke okuthiwa kuvele khona ukuthi-ke lo mlingisi unaso-ke isifo kodwa-ke umkakhe akanaso. Laphana-ke uma siqhubeka nalolu daba kuthiwa yilokhu kanye-ke ukukhalisa-ke umkakhe ngoba-ke wabuza kumyeni ukuthi-ke sinjani-ke isimo sakhe. Waveza-ke ukuthi akanalo leli gciwane ngaphambi kokuba-ke baqale-ke imizamo yokuthola-ke ingane. Njengamanje-ke abameli balo mlingisi owaduma kakhulu laphana-ke ngeminyaka yo-1990 edlala-ke indawo ka-Archie Moroka kwi-Generations bathumele-ke umhleli wamaphephandaba iSunday World ukuba-ke bahoxise lolu daba ukuze zonke izinkundla zabo zokushicilela futhi kuzona zonke izinkundla zokushicilela futhi-ke balungise amanga kahle-ke abhalwe esigabeni-ke sesibili laphana-ke noma-ke abalwe esigabeni sesibili sodaba-ke abalushicilelile. Laba-ke banqunyelwe-ke umhla ka-15 kuyona-ke le nyanga ukuze-ke benze njalo. Uma-ke behluleka ukwenza njalo bayobhekana nayo ingalo yomthetho ngamanye amazwi-ke. Iyona-ke isibonelo-ke sayo-ke incwadi leya yadirectwa kubo laba balamaphephandaba. Lo mlingisi-ke ubuye wakhipha-ke isitatimende ngosizo-ke lwabameli bakhe-ke eveza ukuthi-ke uyakholelwa-ke ebunyeni-ke bemindeni futhi-ke yena njengenhloko yekhaya-ke uzoqinisekisa ukuthi-ke ngeke agudluke kulo noma kuzo lezi zinqumo efana nazo lezi. Bafethu-ke ngiyafisa ukuthi-ke nawe ube nokuphawula kulona lolu daba. Please don't forget to subscribe and also share this video, like this video as well. Danko.